Utukuburu rekri mabango iwaro siasa thuroreria mantu ye health kana wenda ugima bomwire dene ya county ya Meru. Itumini governor Mutumare ukuma kirotongere wa county ya Meru tariki inya mweri yuena mwaka yo nethire akiromba Rais William Ruto mutetheria kenda kwara misibitari ya Meru level 5 yitiankathi kinya level 6 na obo wirane boni bwithire bwe kinyanira ntuku ya rware ara munini wawe Professor Kithure Kindiki thire kinyandene ya sibitari u na kururia kwara mwako sibitari ukora ugetha ukiukia meri mwanja na nyumene bwithire bukiruurwo kenda sibitari thire itithonkathi na kuguna kariba county ya Meru kinyankuluki na kwa thirikari ya county ya Meru kanya kangi nendeka kwara misibitari ringi kenda kwa ithio tungata ndene ya county ya Meru tukuborware itokwenda kuolelia ukima ndene ya county Meru na ontukinyakiri budget ya mwaka yo ugima ni bubwithirite bukenekenda wa mbesa ile nyingi kabisa kenda otira ontubone bukwithira bwikinyandira twina waziri wa mantu iyo ugima bomwiri ndene ya county ya Meru Dr. Dennis Mugambi na nitokwenda at least atueleza imbio biongopa kubanga ndene ya county ya Meru kiri mantu iyo ugima bomwiri na onto bete nyingi ichia kwethire kiura ndawa ichia waka masibitari na nyume level 5 ne wite level 6 imbia Meru baketha bakiona kumania na sibitari arena batu klokera 23578 na betu SMS through live kri Facebook through live kri YouTube mkethira nkithoma atumire chia kura tuitira mbere na mubango. Karibu sana waziri. Bwana bwana Edward Mutembei. How does it feel katuambiria from unionists mutongeria mwaka kwa waziri? Kiri transition ya the last 3 months. Ibwega nankethie mumero ariari mbugembeta wa Dr. Dennis Mugambi ndongamirite ndi waziri ogima wa mwiri. Ambuge gintu kimwe kia maana muno ondari muteterio haki o ariti bangu ba afya madaktari na baba bangi na indari chairman yo kiama na ndekweja nande governor Mutumantu ethinki ethrona komba kwithirwa akindura kwa waziri we wogima wa mwiri ondachokeria murungu nkatho muno na ndachokeria mheshimiwa nkatho muno John Tumantu jaria ndauga nde streetine ria ndaringa gituma ndeyome mantu jau nande nwitharo wina opportunity kwithwa na ndigo karinthiguru kwithirwa jaria wogaja thithwe no ria wogaja thithwe na ndigo karirite giti kiu kwithona ukujathithia na ingwetikia ndene meri ewere Ameru bakona change area bakona kiogima wa mwiri ijonto kione kikiu ndare akyo kiranda atetaira na ndinkomba kwithirwa uni nkengangana na kio ofisi na kwithirwa ingokithithia priority eku nero thetaira uri kiri union ukithetaira tibangwe bogima yari mantu igie mishara kuona antu araba kurutira ngui ko bui kwina ndawa hospitali untububu kinyanirite mwankana arua ingwetike kuma governor Mutumantu ethingia agutonya utongeriene mumeru wonde jontu ibo reporter na ibuga aritibanguge ba afya be mugomone ingwetike meri u akwe 3.5 gutena muriti kinya omonguge boraigwa mugomone te atuberite bageta mugomo atuthithetie mantu jaria jibetaira mugomo. Number 1 imishara yao mishara mwankana arueje ntariki 5 ocha mweri ibetharo bari marando jaria jethairwa bakagitwa mbesho kejo kethira mbecho itiko kinya mabank na itio kinya narabarombete marando mbecho icio nthaiji ichitharo chigikinya uri kwendeka. In fact no mpende kuripoti ati kagita kamwe igwa kinyete antu mwanka wethera banki chikurega kwa muritio ngugi o Meru loan John Turutare agwa indi nandi tayari banki chirachokere kinya ningwe bakondingira thimu muno bakembera loan rwaku okurea ijana ndi tukuongererungi iguru John tumushari jukure wala chubatere mantu ja promotion jara batuire gutetera governor Mutumantu ethingia agutonya urio nejirethira antu nkurukia 500 bena baruga chie nyomba tu chieki mwanka na arueje na chionde ne general instructions na uga baruga iji ichithwe ye pay slip antu baba chithro muchara ju bakwerwa barugene ibakwithwa bakiriwa ju na generally
generally welfare ariti bangugi ne shughurikiri na etu aria mbere ya governor Mutuma Ntwethingi ya gutonya utongerie ni boy netire ariti bangugi bonthe tibafia kibara ndungamirite netire ariti bangugi bonthe Kinoru Stadium na kwethwa kwina rwaria na bera vision yewe na bomba kumwerewa na bagwatanira nikyo kuona na rueje kwina vibrance kana ukeje Nyameru town na rueje no kuona ariti bangugi nande muntu akiomba inyikurea intobiawe na gukara nthiguru akaigwa ndina mbeca muko na ing'anirite thirikari nezi na ikyo kuona antu bekenga Meru antu ibarari bokunjara mothio muno ni undu bakwethwa ibarari bakuinyirika na ndi mothio ja Meru Murungu arabarikanire na ndi mantu yabui. Let's talk of kwina insurance cover ya retete thina. Yes. Na kiu tukingi katumite aritungwe bogima na kinya bakethra bakiwa bo batiomba witangu wina nonto ukiaguthira uturo boburu watine bo batio beta hospitali batono batungatira. Yes. Kinya batirinde kwatarisha maisha yo nonto batio tungatira ne thirikari. Imbibi endelea after au nonto tutamenya werune kabo atinzire scheme kana nata kwakarire. Ura kwakarire insurance scheme iria twari nio erina company yetu Trident. Bwatamba tigotho kibagweta mureto ya kampuni tigotho kibagweta but insurance cover une tuchumburete kidogo twe ariti bango kicho ndo mtu weja ukethera nandi ureta cibitari lakini utikomba gushugurikirwa ukeja ukethera ugo we daktari kana we nurse indi ugo service iria ukwethera ugo no kweja na cibitari ugo keja gweta cibitari gweka na family eku utikomba ku receive service John totina medical insurance cover na governor akweja netre antu babaya ba provider insurance na ba karanthiguru nabo na kwetherwa ikwari na guchenje kwa insurance cover yetage company engi na company yu na ndi tayari yo a very efficient mwanka na rueje muritiongoge wonthe o Meru ure gwitira Meru county ngoge akeja gweta cibitari na gushugurikirwa including cibitari yetu Meru General mwanka cibitari Meru General yambiria department yegwetwa corporate clinic yani clinic specifically ithondeki egushugurikira ariti bangugi ba county yonthe kenda kwithirwa ugoyo muritiongo gijo ntuno bati kwejo kara kisho cibitari kenda omba ikwithwa no gucoka ngugine kuendelea guserve Meru ukeja kwina clinic yawe gwetwa corporate clinic ala Meru General na eritumira insurance gichionthe tukwithwa tugitumira insurance SHA na insurance company wingi eriombira nkagweta kwau ni kwithirwa bagishugurikirwa na kwina mantu jonthe na inya the last time turari na governor Mutuma Ntwethingi mbuga kiu biumya biri itwetra na twathithia inspection ya antu au na twethira na ndiba expand tebethirwa iba kwitho nyabe bakiongera clinic yeje ithro mwanka ina itanda bigwetwa corporate wing atinandi guketharunya muritiongoge uria ugwitangoge Meru akethorwa ena antu kwa admitted. All right. Yes. Now we move from that safari. Yes. Ya Meru level 5 with a level 6. Yes. Yambiririe 2nd of April. Sure. Kiri ndiongo ya presidents na the governor na rombere utetheru cibitarira yithire kia mo equipped kenda yithire ite level engi na utungata bubwa ya kari ba county ya Meru. Kuma ukwere siasa kwa tuika potithite public participation abo kwenda kunenkanira cibitari hii Meru itiwa itina cibitari ingi so with the kwa Meru level 5 mwaka with level 6 kukethira kwitethia ate akariba county ya Meru. Now ibwe kama Meru erewe in simple terms mantu jaria vision governor wetu jonto mbuga gintu kira gikucinda mu Meru rimwe ikuigwa eu level 5 to level 6 okeja okethira atikwero imbio exactly kwenderea ntore tofauti ya level 5 na level 6 i services iria muntu akumba kwethirwa akiona cibitari. For example service iria narua ikwethirwa ikinenkanirwa aja Meru General kwe murimo wumba kwethirwa wina jwaja Meru General ukeja ukethira ugwe
utego treat Meru General ukethira o report Meru General go kwija ugatumwa Kenyatta kana ugatunyo KUTRH nengwetikia Meru by experience itagintu kiu gintu kiria governor Mutumantu we think ya enda kuthithia na kuromba national government iombe kwithirwa ni kumutetheria ni untu project capital intensive ni gwitia mbeche nyingi iria most likely county government ya Meru itiumba kuruma gwikira ori mukimbeche but vision yawe eri kwithirwa na gwita services na ara kuraja na gintu kiria kia mu encourage muno ukeja gwita Kenyatta no geta KUTRH for example kimanto ja cancer wita ukethira gi clinic ya cancer 70% ya antu barabara iki Meru gikwaruga ni antu bakuma Meru ukeja ukethira nandi antu abo guchangira mbecha jontu mwaje bari muike Kenyatta indi kwina baba bangi nabo babati kwithwa bamukaritie baraba muikete cibitari ukethira nandi bari tabakombora nare le moinya mweri kana mieri iri nekethirwa ngarame mantu jau ne kwithwa inene imuno kintu kira governor Mutuma enda ikugita ngarama ici cia Meru cia kwithirwa bagita nara Nairobi kwithirwa service ira cia nara Nairobi ichi kweja Meru General na ikeja Meru General atia ikwitho itukumba gukiria Meru General yume cibitari level 5 yume nande au iri Meru General tumigwete ikinye level Kenyatta kwa Kenyatta kiria antu bagwita kithiro Kenyatta kiu nandi ni aja Meru kiri number 1 ki level 6 na rweje uringi kweja ukaya Meru kwa kura kwa mwanki burum tuge nyomba eja ukethwa wina percentage mwire graduate utengi kumba go treat Meru General kawa ikawa Kenyatta na rweje ke blockage deputy president wetu ejire kuthithia ground breaking narua ground breaking kumaanisha tu na mbiriria mubango ju na ndi gwaka ikwambiriria kagita karia augire ndi mwako jujo kiteatea ijwambirie ki mwako jujo mweru ukethwa kwina bands unit yu kwina itanda 16 PBR bira bikethwa na ndi mumiru akeji kwithwa kwina gintu ja kwea kana mantu ja jau akethwa areja ki requirements cha level 6 utukuga level 6 kendo kinya level Kenyatta ilazima withirwe wina itanda 16 biu bia kwithirwa bands unit itanda bieto level 5 na rweji kumama jonto kuona antu bakimama baire na ambuge tikunthu kweti antu bakumama baire ukeja rimo ukethira service igo improve jonto agutonyoreo nejere na asukuma muno service cha improve na mumiru imuntu mume eja tegerona ura turashugurika mbere tutugushugurikirwa nandi mantu jakobwa nandi kweja kwethwa kwina congestion jonto nawe mwaji otiumba kweja eja cibitari umwere itanda usually no kuigwa nena aje gutritwa nena murimo goka mwire iteta buita itanire acha bukare buiba iri inde intuko inkaicha kuumiria no kuigwa koke block eje njero eje kuthithwa irungamiri wanajeshi mbuge ke rungamiri wanajeshi i contractor kumeaka wanajeshi abarungamirite kwethwa bagitega standards na norms iria atichio nyombore batigwa kwa negwa u no kuigwa ki nyomba eje njero tukethwa twina itanda 277 na pati itanda biungu kwera tukethwa twina itanda 16 bia bands unit ukethwa kwina na rweje Meru General twina thieta inya ikyo wona antu bakibukwa ukethira bagetanira turiongera thieta ingi inya kwithwa na ndi thieta ni nyanya kwa mwaji ore urera wa etera kiumia kimwe kana biere kwithwa na ndi uri jana ro cibitari no kethwa no kuthirwa surgeries chiaku no kuigwa ukethwa kwina Ultramodern Maternity Center Ultramodern Maternity ji na thieta yo maternity caliber maternity ji bukuona gakan na nara Nairobi Hospital ikethwa iraja Meru General boko meako ya ntuma mtuga undi kwenda kwero mwana Meru ambite nkaero Kenyatta ino kwina madaktari in case complication ikeja kumira daktari bari baba komba gushugurikira batu twina daktari bau kira tutare yakyo space yeu no kuigwa iri na space eje tayari nejete ke itanda ke block eje tugweta Twin Plaza na mpongere apart from kwethwa kwena itanda 277 biu ingwetikia
bwana Mutembei nuonete antu muntu tuge akagwa na boda boda kana akethwa kuona injury mutwe kana akethwa na require services cia ICU urija ukethira batu itanda bira twina bibi tanda twake na nukumeotiumba inya Mutembei nkethwa nkwendete atia regulations chietu na guidance chietu cha medicine na practice ntiomba kuga na ndi Mutembei imutano cia ampingire onge machine muite gitanda nikenda uongo ikira gitanda kia ICU kwa turari na itanda bitantatu aki indi na rueji tukuongera itanda 11 bia ICU twetha twina itanda 16 kwithiro ogwe mumiru utire akombe kwithwa agita maisha jawe thimu ikiringa wa gitanda gigichwagwa uni mbonete antu na ndingiri thimu twambairia na Nyeri tugachwa itanda Nyeri tugachwa ki tukeja rimwe twambairia na Kirua ingwetikia ina itanda bina bia ICU agi aja chogoria bena itanda bieri ni itanda expensive kulingana na standard uria muntu abati kwithurwa gitanda kiu gikara jontu igitanda kia life support no kuigwa na ndi turaringa thimu tukaringa kuma Nyeri mwanka final ukethira antu bakiringa Kenyatta ukethira gitanda kirionekana Kenyatta itanda biria nandi ibyo bikuja bikongerwa aja Meru kwithwo mu Meru nandi gutina thimu ikuringwa thimu ire kuringwa ni atijukia mwaje mwikiaja iu ni vision iria irio na imbonete antu ba kwe muntu ndironere aringa gituma K-News au gati nandi abugwitithia cibitari level 5 level 6 ati antu betu nandi bakagia service antu aja ambuge we misconception ikuraga kwithwa no kwero wala cibitari citangugi cibitari cithawa ciina levels yacio ikyo kuona mwanka kwina cibitari gwitwa dispensary iritwa dispensary ni ntu bwai jontu kwina mantu jaria yomba kuthithia kwina cibitari gwitwa health center ukeja ukethira rimwe dispensary tina maternity indi keja igakwa maternity na igakwa maternity theater already rietwa ria uri guchinchi ya health center i service chiongerwa na ndi cibitari chitha chikari chitha chigitangugi na gintu twita referral system ukeja gwita ke dispensary daktari o dispensary agakwira ri batwe antu aja twina service je lakini yeje kututenio indi weta ke health center itio ukethira service je na weta ke health center no kwejo ukethira kwe service imwitio igeta ke level 4 no kuigwa na ke level 4 kwe services itio ukeja ukethira chiritumo Meru General na umapomantu kwe service ti Meru General ukweje ikethira igitumo Kenyatta na inyoge eta Kenyatta despite kwethwa a national referral hospital we service weta Kenyatta ukethira uri kwenda specialized service itio ikyo wonari mwantu bagitumo India kwa system ya cibitari uri itangugi itana referral system itana mubango jo kwethura service ije tiaja indi ije aja iu ni oto ita referral system tijo ndo cibitari ni gwetwa referral hospital ugeti Amiru kwe baba keja aja bengwa utimu Miru kengwa any walk-in na bara bonde bakethwa bakeja antu bakethwa bakiona services ura babatiko da bakichiona now mtu no achurie management ya hospitali kethira ri under county kethira ri under national government yes kana ibwa kago state ate ntukwera hospitali ka referral hospital in fact cheta national referral hospitals the moment hospitali ka a referral hospital kejo ka management yeo in national government boibu mapomanto indi jontu ko ju national government ni untu bwa capacity remwe county ukejo ukethira injection yembecha jontu hospitali jitea ikethro bado jontu ko level 6 service na specialities ku intobito speciality na subspeciality ukejo ukethira daktari na thomete specialization but ya kuongera kithomo nkuruki daktari baba mwe levels chao urijo kethira i national government ikwithwa ikiomba ko distribute ke machibitari jaja ko gintu kira mumiro akethwe nakyo ni ati mantu jara jonde thirikari inene yomba kwithwa ikithithiria Kenyatta yomba kwithwa ikithia Moi Teaching and Referral Hospital yomba kwithwa ikithithiria ke UTRH ikiomba nandi kwithwa ejukite Meru General na yomba kwithwa ikithithiria Meru General na Amiru mantu jau twithwa batwe munyinko jora tukuigwa Meru nandi imunyinko jo thirikari inene no kuigwa na ikyo kuona inyake mwambirio tayari no botu kwithwa tukiromba njuni botutethie botwakire
kukeji kwithwa twina uwezo na capacity ya gwaka kuu mbuga tutithwa tukiromba indi thaisha tukuga akeni cibitari ici ikinye level ici kenda mumiru wewe ngwa omba kuona service na kwina mitigation measures ira tuthithitie batu twi county government ya Meru itugite twoki cibitari ici ejukua national government under management ya national government ekinya status level 6 batu tugokiria cibitari ingi inya chitho na chichugo kinya status level 5 na cibitari ya Nyambene tuganitie Meru ki regions inya mwambirio itugamitie Meru ki region Iyegembe na Mwigembe wonde tukumuthondekera cibitari ire guto Nyambene level 4 hospital itho ne gukinya status level 5 region yetigania twetho tukuthondeka cibitari Miathene nayo itho ne gukinya level 5 na Muimenti nawe etho na kumba kuthondekera cibitari ya Kanyakine nayo yukirwe kenda yombe ikwithwa ne gukinya level 5 alafu Mtoburi ethro cibitari ya Timau na kumba ikwithwa na wakithondekerwa itho ne gukinya status level 5 na toitithia iji ki level 5 kwina cibitari ingi nandi tugwita successor level 4 hospitals John tujirari level 4 program yetu nandi twetho tugiukiria cibitari ingi 11 na cho chithuru chikomba kwethwa igikinya status level 4 for example Bwana Mutembe last week on Friday tukuthiria kweja na go flag off ndawa na mheshimiwa governor uninda matukire ko launch eye surgical services endene cibitari Nyambene cibitari irathinja metho kuthinja njereri na kuthinja metho irari cibitari Meru General wake indi kwambiria last week Friday njereri kwina eye surgical service kana kwina kuthinjwa kwa metho itwambiririe department yu Nyambene na ndene entuko ijere jonto ndategere date Friday ndariku na Thursday na Aramisi yu tugutuma daktari batano no bakuthinja na metho ibombere kwithwa bakithinja antu thate bapi baratugari wina njereri it is preventable blindness yani kawe mutumumu indi utikuona ni untu bogintu batu turingi kumba go prevent medically antu bathinjiro thate Bwana Mutembe antu bamwe abastoka paka ugito babo kwani nterega kuona miaka ethatu ethiri indi nandi ankuona mantu ire mawa ya chenchiria ucio twabari unge mawa bakamaka ire mawa ya chenji ire ngoroba ciakiro mawa jonto muntu aterega kuona indi nandi antu barari effectively mutumu jonto momero eta muntu te eta mutumu kwethirwa antu thate tayari barabara mutumu ibambiritie that is part emwe area tukwithwa tugekeria cibitari kinya level 5 ibuije twakite male ward kuma devolution 2013 gote muntu orara thuganiretie muntu o Nyambene ati ntomurume o Nyambene we na ajagwa aburaja woka tuma mwanka Meru General aja governor mutuma na arejire aka block kwithwa ina itanda 60 biarume nona kaire itanda B60 bitikungana ije ikirugurwa jonto na kumerugura in the next 2 weeks twinto tonini tukuthiria nombere kuma au neta cibitari Mutuati na yethura na kuthithia ground breaking jeje thithwa na arua kwethwa na cibitari Mutuati na gwaka male ward ingi ina itanda 36 ko no kuona KID era ngokwira ati gwe cibitari ikwethwa na ndi igiukirwa kenda yomba kweja kwa level 5 kwina mantu ja kuongerwa Nyambene and at the same time tutikwithwa tukinoka na itu gwithwa tugiongera Mutuati nayo kethwa yomba ikwithwa ni kwa standard level 4 na mantu yo onde yarithwa yathiurukite Meru County ti Nyambene yake Timau tayari ni allocatedly $1,54,000 cia kwithwa igaka male ward ya itanda 30 female ward ya itanda 30 pediatric ward ya itanda 30 na kwithwe theater nayo ni gwakwara kenda cibitari cionde ciumba ikuthwa ni gukaniria for example central imenti aja Githongo itarara ina theater indi theater ni irathirire na ke budget iji tukethwa nandi ni allocated mbeca cia kwithwa ni gwikirwo equipment cia theater kenda kuandikana kuku tukwithwa tukija kuandikana mbuga mweri wa September aja daktari baba nandi betho na gutumwa Githongo erwe nandi kurupa Githongo barabareja na aja
ni onto bakwija kuthirwa cesarean section pakeja Meru General Kairi ibethwo nandi bakombai rugendo rwa rukugituka betho ibakumba kwithwa bakithirwo githongo kwa une tugwita ngugio. Right, waziri ndinda tuatire kidogo tuite break tuchokera inkona tumenya kithira workforce irere kithire kuo itia kithire kire we county kana national government, and then together to focus kire budgets ira allocate inkutikia rwangiro kima iro allocate the budget iranene ya utira ibu kwerekania rwangiro. So together we to break down budget ire ni ambi na netekethete theri Mumiru then ya county ya Meru. Kati uke commercial break tuchoke ngichoka kithira nkithoma kinyanto mbiri cia kwiroreketie ututumira. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwite kuma 720 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndini 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndini 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumiru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukire biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akui nawe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Jokera kwe, nturutimia jokere nchiru. Wero FM, no koka gutamba, takarukwasiye. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi jenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. To get Maju as your skiza tune, dial
*812 *975 hash. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975 hash. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Leti jire na ijita na muchamo jo mweru jo muthongi na jo gutomo kaiguo maririte njaburu turi na mutujo nkima na kinyajo nkano jo kiwango kieguru kienda kumathira nje kure kubatere mutujo nkima jolea ijotigaira nkima ne emboro enjero buru na iri na nyiro ya kungana na chochabati na mandazi cha mutujo lea with flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo reranja kuna ru na lea nuntubia kurabio ndeni bituwe jagaregu utureta amwe na gutokuria mutujora ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubuko jwaku niuntubwante tonkuru kituringire thimukire 0117 171 717 Lea Premium, nurturing the world. Bueno, tuwete na mbere kurumire mubango yuaro ya siasa tuwatanirite na waziri wa health dene ya county Meru, Daktari Dennis. Now, Daktari kwenda turikirie and then tuitakiri budget. Mtu no achurie now that sibitari kethe kwa taken over by the national governments. O procedures cherikia. So antobara kedra kana madaktari bara kedra bakirita ngui na antobonde bara kedra bakirita ngui ndene ya hospitali u bakedra bara anda piro ya thirikari county kana baka transfer kiri piro ya national government. Orako kara chibitari ka National Referral Hospital alitibangoge bara bedaro bara yau bajoka wanande chibitari u eja paracetamol ikethro kivyake ni komba kwithirwa ja Kenyatta nandi iandika daktari bayo no keja kwithira nandi kia location ya budget ketho iba nenkeri mbere chao cha kwithwa iba komba kuandika daktari bao na iba komba kwithirwa iba korea daktari bao so effectively alitibango ke barabonde baketho be Meru General bonde at that level of gazettement bakajo kwa bae nandi ni alitibango ke bakwithirwa nandi bakujukui national government na ndibedho bakuma under county government na kweda litibango bafeige bono bakuringa thimo muno bagete ya transfer bara beta washanuka tayari barigete thimo bakiuga onde da transfer Meru General jonto ibetiketie manto jaitia level eu meama into jaiteria jaitaya jonde womba kwenye nyokethira mishara jonto nandija oni ndi daktari jonto inyani ngoa indirari ke mushara jo county mbere mpa waziri daktari bara twathoma abo bara bajukirwe national government na bara bajukirwe i county government ndo iji wona twina cha gutetera mushara na cha gutetera nga bitithia nkathi promotions and what have you
baraba national government batiringa gituma kiu moshara jwao jweja kagita kara jo batere promotion chao chija mbuga na ndita iji be job group ithatu mberekwa ni untu nare rimo mantu ijethroje yes smooth ne ja gwita ngugi bwega ikio kuona mbere wona Kenyatta cibitari ya Kenyatta ritibango bagomete ijoka ya kagita kanemo ntigwiti kinyandira igo bagomete inteto chiara iru ikaruma kuthira oreo jonti mantu ya national government ko cibitari iji effectively kethwa ikiomba kuandika aritibango bayo ne kethwa nandi barabara yo tayari bajukitu so automatically which bill emero kenama automatically ikio kuona governor mutuma kiuga atiri iji mbecha ira turame allocate ira nitithwe ijokwe no kwigwa kenda daktari nyababa na nurses baba na clinical officers baba na aritibango bonde bajokwa batutudho nande baba tokwandika betu nande tuiba tumake level 5 iji na level 4 iji ikio kuona mubango juu imubango jwa pyramid ora wona pyramid ye kariojo mubango joryo jwethro aja gukujukwa baba barandika ona ndi nabo itwambirie ko ba spread naja ikio kuona ndi etheri daktari betu bametho tayari ko batukwithwa twituma ni twambiririo batuma na nyambene itukubakira thieta ingi naja kwithwa service ija tukudivo father kwithwa na ndi mumiru tia kugitirwa rugendo rwo gwita Nairobi yake arigitirwa kinya rugendo rwa kwithura na kwija Meru town ukethirwa ari ori ndigurwa arayitite bwana Mutembei ukeja gwita developed countries ore bathithaia bakuretera stima bakuretera roji bakuretera supermarket sukuru iji ukweja guchwa naja town ukareterwa ari anturene mall iji tuguchwa naja town ukareterwa ari anturene ko ukethwa ukari gwaku mutwate kana gwetu na ara ruiga indi ukaria na service ira chionde okubati kuona town chiri au ore ikio kuona governor mutuma akienda ku devolve services further kwithwa mumiru rugendo rwawe irukugitwa na am point out kantu kamwe na mpete instructions cha kwithirwa tuthondeke directorate ya cancer services jonto ikonsani na muno kiwe nejira mbitambira ndienda wete uthondeke concept paper umirete ki cabinet twitho itukuthondeka directorate cancer services yani cancer ithirwe imurimo nande to focus ite na juki vyake na to focus na murimo chucho gwitwa ki cancer ki directorate iji na ugite ki cibitari nande inya kwithirwe mumiru ate kumana ari ja Meru general kweja kuthirwa screening ya cancer na diagnosis ya cancer kwithirwa ari thithirwa screening na diagnosis ya cancer na ari anture newe na no kurikana governor mutuma gutonya urio itwa launch screening ya cancer services kieni negeta nguthiro stadium na raba muthara na twethwa trackira ni kuthiuruka Meru yonthe jontu batu tukwija tugutegera statistics ura chia tuonerie cha cancer twejere twerialezi Amiru pare ja kuketha diagnosis yawe cancer stage 3 na stage 4 itire mono chemotherapy radiotherapy ukugona nditugiteta no kwigwa indi cancer ji kweyo yambiritie kayejire kuonekana tuge na Kimiru ikurire inni kubati kuonekana thaire kwambairia kenda yonekana thaiwe kwambairia ibati kuthithirwa atia indaktari twithwa tukureta services ya kwina mwananchi kwithirwa kwina directorate ya cancer services na kwithwe ugo weja cibitari pate screening irio kuthithirwa igotegwa cancer ko ukeja ukethera no kwirwa ri uwe kwigantu kwika wimbo twambiria kuona aja mbere nyaka nene akatumera twijato muntenethura na gituma gikine na tum na kiwimbo gikine kawimbo kau kyo kambirite gakiambirio itwetho batu twithirikari Meru no litibwangu gibogima ba Meru daktari betu betho tayari bakonere na wambiria gushughulikira mapema ko tukethwa tukiomba gwoko mioyo mingi muno Meru. Right. Yes. Katwe kiri budget ya Meru sekta kukana rwangirwa kundura rwikiri mbechira nyingi purpose ya sekta ya health wikiro mbesi nyingi rarimbika na purpose ya mbesi wikiro nyingi raritia ijo ntwingwetikia party ya ungo explain bwana Mutembei structure we gonda da explain go keria cibitari iji chikinya level 5
imbecha kenda service ichumba kwethora chima cibitari jau imbecha kwejo kethera ndi ituchinikite mbecha mashibitari jala number 1 for infrastructure, for equipment na twathithia infrastructure gwaka twa twaka thieta thieta ina ni kwenda equipment kiro equipment thieta ni kwenda nurse na daktari kwa umbecha na reciikiri i number 1 ke kuthiria miako erereo chonto twejire twethira cibitari urija ukethira kwene into bira tugweta White Elephant Project ukejo kethira cibitari ni aki indi cibitari nyomba no kwigwa urirwa i cibitari nyomba ingi irejo kethira ciandikirietwa level 4 hospital jana nginda itango gikiberishia itoa kiberishia level 4 hospital indi weta gutegera service iri riare ticha level 4 boy services chia dispensary no kwigwa nandi kenda tombo ikwetho twina speed ya gukiria mashibitari ja kinyangu tuli focus na mantu jathatu ati number 1 kwithirwe infrastructure tukomba kwithwa tukimithiria number 2 twithwe tuguigui shibitari na inya twarete equipment ja shibitari tutiretete muritio ngugi nayo muritio ngugi shibitari jitithwe ki functional koi turete muritio ngugi tumwandike umweru jonto Meru shibitari nyingi 70% dispensary cha Meru inasi umwe kana muriti umwe akiwetharwe akeja kwajwa kana akeja gwita tuge maternity leave kana akeja gwita sick leave shibitari we kuingo kwou itwekirite mbecha ke areas icho ithatu. Secondly kwina project ya Meru General kwamire area ngorobera ya kawara ya Meru General ne kwamire yongwa ni kirimbecha alafu alitibanguge kenda bombe kwetho bebongwa iba kombe kwetho bakiandikwa na barabara yo betho be comfortable betho be na morali jwanguge kuwiga waturuga mantu ya promotion na gwitithwa nkathi mbeche chiekeria kenda nabo bethirwa iba gukinyithwa alaba bati gukinyithwa kenda mathuganio jao jethirwa je kimwaje o Meru ngugira tukwenda kwetho tugita ke department ya health ikwithwa daktari utigintu kingi akuthugania ati kuthugania mantu ja family ewe engugine ati kuthugania ati uni nyombe ko impingiri de Meru ndengugine ifocus ewe kagita karia gugutritwe mwaje mathuganio jawe chonde twitho mantu jawe chonde tumuthondekerete mathuganio jawe ikemwaje focusite na uni nyombe ja cikiri ire nyingi ge project no Meru nere kubate thurietwa kaure weta sibitari weta watumwa kwitha kura ndawa kiri budget ibo factite kiri mantu igitha kuongela ndawa masibitari part of budget yeje mbecha ira nyingi ichekirige kugura kwa ndawa na chiekiri mbecha cha milioni 300 kuma devolution yarambiria 2013 gutina governor wonge orara ekirite mbecha inyingi kiuguri bwa ndawa kurukia governor mutumantu ethingie kwa milioni 300 na in fact narambira kinya tukeja kuona mbuga milioni 300 iji itethwa chikinga na ura tuko jonto arenda ondawe ikethwa nikweja after mbuga mweri kana meri ere ukethwa ndawa continuous turenda kumara twagura ndawa orimwe after meri ragura ndawa etweta quarterly after meri ithatu iro ndawa cia Meru turenda thai kunyia period yemu na ingwetikia bwana Edward agutonya ja meri ithatu tayari na flag of ndawa maita jairi nande chigeta mashibitari turenda kwithwa twina structured system kwithwa tukonenkana ndawa na budget uno kuona niongeri kuma milioni mwaka jo athira 2024 2025 ebarbatega budget 205 million mwaka juju yongerie kinya milioni 300 na mbecha iji tutigutara iji cha county tutigutara mbecha ira machibitari jejongwa jonto machibitari jethawa jena program eto FIF kana mbecha ira muntu ari agashibitari through SHA tuge mbecha iji ukwejo kagitwa wethwa we registered na SHA mbecha iji ukwejo kana incro services mbecha iji chibitari manager nyanya ke management we chibitari ituraberere tafadhali
almost 30% ya budget yenu ithro ni gwita towards ndawa jonto turenda ku eliminate mantu joja kagure ndawa buru kwithwa ndawa nyethira remote umba ku eliminate 100% jonto inya hospitali iche private na makemis jara betha bagita ibiashara rimwe bagaye ndawa na boy biashara bagwita no kwithro utiumba kuinga gap ira like buru indi uke at least ukethro we no keririe mbuga kenda we 10 ira mwaja kwithwa akiandikirwa akethwa na kuona ndawa kenda inyethe atithwa akiona chionde 10. Fair enough. Tukirikia waziri au yo kire parting shot maybe amiro baraba utuono tuburware na tuenda obera tukirikia mubango yo. Onigin tukirampumba kwera amiru kiuriti bwangu ge jontoni ngokaranga ke madrikali ndaandikiro 2012 shibitali ngokara kuma 2013 ko devolution yake ja wonne mbithiri aja miru na nkono uriti bwangu ge wega bwa kondira ki utongeria inyethe ndari utongeria na ndi biamene na nandi weki amene witheru nyawi jo jara thirikari jonto ilazima withwe muntu okiama amba komenya mbio thirikari kuthithia kenda omba ko criticize no kuigwa ko uthige ntuntethero mbije ke thirikari jara kuthithia inditete ngoge na governor po bathatu ba miru babarare na nandi ingwitira governor Mutumanto ethingia ngoge na mumiru na ugire atiri mumero agweta mathikone muno ona anto baririkirwo mawa ya mathongi muno beka burine ategari gara muno oria nande na meru twendete mumero ategerona anto abagukumya muntu ura bemurikaira kyo aberera paka ugito tingi kwithwo oria jokona kyo ake mumero nejere ugana ndi muntu natige kweja mawa akwite riria moyo akanenkairo mawa jawe mbio amiro nkwenda gobera kagita gaka gavana Mutuma twethingia leo ndirona muntu wita ngugi na inyani ngumbitikite ndi mwitio ngugi ndire mutwita ngugi na gavana Mutuma twethingia mwanka metho na nduwe kantaga metho yakwa ija matune utuko mamite thaa kenda pumite mucemanione thaa 11 kainde gukira kaire na wendera mutigire bado agita ngugi kwina ngugi ina ndironere mwene oyo ko nikira gendo kira mpomba kwera mumiru jonto siasa ni nyingi na untenda ko participate ndi siasa jonto ndi professional tafadhali ukona muntu wo witira ngugi muwatire tumba ikwithwa batwe kwe otugukinya kwe governor ojo kagita kawa kethwa ari aja kwe agu tutiga jonto akeja kuma ntukwere akoroma etha cibitari ni level 6 tia jonto governor mbuga au mafuta yake 10 kanere akauma cibitari ge kagwa kaire eja level 5 service wikethwa cheiterie na mumiru no kethwa akigunika oni mbuga ni supporta muntu uri okumba kwanguge na amite na tumo support tumwe kanya kawe siasa ekethwa erio indi siasa teo yitanguge muntu naye we kanya kawe obeikudwa na gwitira amiru ngugi ya kumita. Thank you waziri na tubo kuona kanya kuya kwarania na thikirie betu na kariba county Emiro na Kinya Kenya kulukira mubango ya rwa siasa na asante sana kiri barabo ndebe draba kiri mubango ndi bura kidha tibabu tutethera tu na mubango yu na tutethera tu na Waro TV. It has been done and dusted. Thank you very much. Thank you.